safe and no human is testing. 9 years old in grade 4 agriculture in Muranga. Haya, kejoke. Mopire kindu moigwa. Aikori hivi hali na nyitari. Geto Ann Muthoni. Ya? Zawadi. Ndio igogo hiyo tamaduni. Haya, asante. Na najua wewe ndio unakuja. Oka, najua mlikuwa na gift yake kutoka Amerika. Shika mic tafadhali. Habari zenu. We are Amica Savings and Credit, where we encourage people to save, invest and grow with Amica. We offer investment products and loan products as well. Kwa hivyo kama uko na biashara unataka kugrow ama hata tu umekwama saa hii na unataka ka soft loan kwa simu yako, just dial *98# and you're going to get a loan. Immediate. So that we can recognize the gifts, including jornato, tulimpea donation to his account na alipata do, and additionally we will want to recognize the gift that Zawadi has, so that pia kila mtu mwenye ako hapa nje ukitaka ku grow you only have to dream, actualize it and prosper. Kwa hivyo leo nitawaacha na one word: dream, actualize and prosper with Amica Sacco. Asante Amica. Na kaile tukaoneka hayo kanyamo. Na tondu andu aingi mareci ni kadoli ri. Muonyeshe ni nini iko ndani. Watu wanafikiria ni kadoli. Kwa nyumba ya tarate kanyamo gaka. Ugetara atia? Rwe geta go karimo niki. Tondu kaigago mbia na gati gucihũthĩra ni karimo. Niko kau from Amica. Tuta gift Zawadi with a piggy bank. In Amica tunaitanga piggy bank yenye ataweza kusave hata kama ni 100, kwa sababu kwetu tunasema slogan ni 100 na 100 hujaza kibaba. Akiendelea kujaza 100 hapa itajaza kibaba. So we give Zawadi this today and we also encourage you to do the same. Gekekerera tunakio gaige gokinyere. Oya, ndiraina rwimbo rwa kurino rwego kundiki. Oya microphone ino. Thank you so much. Zawadi, karibu sana. Asante sana. Muriega. Ndio gosho. Bwana asifiwe muranga. Oya guoko gwa korone ranyona. Chokia na thutha kai bae. Asante sana. Thank you muno. Nie o muthenya kwambiriria Jumatatu o nginya muthenya wa Friday tucemanagia nawe kwa Inoro. Tucemanagia nawe tugicua njitagwo karwimbo mukurino ndi wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihang'ira. Bwana asifiwe. Thank you muno ni undu wa guka gu support jornato. Ona utuika ni ndikwa gukwira ogwo ati tondu wi kwanyu ni ndikurutagira mahitia haria ndamona. Uhoro wa gwikira gathuti na turaki hiyo acha. Chana nayo. Wekira igoti ria thuti na turaki aiyepeleka na turaki my friend. Ndio ino. Hii ni kitu imeundwa hivyo. Hiyo ni style yake. Ndio itakuwa lumbu tuku. Unato atiri jifanye mtu. Ate lumbu tuku. Tuku. Enda kwa jornato ni murata wakwa muno. Jornato twamenyanire hindi irio kire na Nairobi tumire nake guku gicagi tugithina Nairobi agiuka. Jornato ni andeithĩtie muno twikuria Nairobi tondu mundu wa mbere kunjira ati muratina ni witagwo thi hanini. Urika na muhonoku. Kiremba kirio mutwe. Thank you muno, asante sana. Tuoka gu support jornato. Ni jornato ndi na mbeca. Ndikaire no muthe ndikwaria horo wa comedy tondu ndigukite comedy. Ngukite gu support ake tumire 5,000 hani ndikaire murio na kuria gwitu tikwega mani ni ndihoketwo mucii na ndi wa ciana nyingi ni ya kurino ithuĩ tugia atwana pio amenya nĩ ĩtĩ gĩthomo kĩracokirwo wĩtũmĩre 5,000 hau na wona worio unataka kufuliza uge yes ndikaire tikwega andũ a Ngai ikera pindi ngira 5,000 sawa. Thank you muno jornato. Ngai ano ĩno niĩ no ndĩcirivasi Ahora kani ciathie kira wanu urore kani ciathie jornato tukoretwo nake muno industry ino ya comedy kumo hindi twambagiriria Inoro tene muno twakoragwo na program yetagwo Central Comedy no mumeririkane
twambiriirie kuu na muthuri uyu na ni wega muno ni tuokaga guku agakinyonia hathiagwo nie ndioi comedy aya nio manyonirie mena Keni wakuraya thank you muno Ngai akurathime tiga ina rugiri mundu nuge ni kiremba asante sana riu kwa ihinda riri ndirenda tukorwo tukirehe timu ingi ya Dagma wapi makofi mazuri ya Dagma tupigieni asha roero urotiganite maone na iroro wega Dagma asante sana thank you very much ndirahoyo kaundu kamwe witikirie aheshimiwa mambe marie okay nigetha timu ya Dagma to Dagma yoka haha ni guikaikara okay ni njui ni andu aingi tuhorere aheshimiwa ruhi akuria kemuka abai mukaje ruhi mwahora riu twambe tuhorere aheshimiwa ituruhi wapi makofi mazuri ya mheshimiwa na mheshimiwa mwingine all the way from Kiambu asante sana karibu sana nikiavuka ngahia Ngai ni mwega ndi ciothe njitagwo Esther Muthano Irungu aria makenete magata mami munini nditawira na Ndindi Nyoro MC wa guthukio na kĩama kĩa UDA na jornato kugobaga na M-Pesa thank you muno tupigie makofi tafadhali thank you so much na karwimbo rwathi muriega rĩngĩ angĩkorwo nĩ wanyona article please hama rĩtwa makwa njĩtagwo Emi Wanjikũ wa Home na niĩ ndutaga wĩra na gavana mwendete mũno etagwo Dr. Irungu Kang'ata na jornato nĩ mũrata wakwa mũno na ũrore pesa angalia hiyo pesa asante sana tupigie makofi Desi hati mundu ngihingiririe haha oka tengera muno asante chukua namba ya platinum sponsor event apart from ugoda negero ngirigana haha ni maranengerete ciringi ngiri magana meri ringi koguo Dagma ni marugamite na njira nene muno so tafadhali Dagma as you come thank you muno I'm the brand ambassador thĩinĩ wa kambuni ya mugunda so hii ni timu yako sasa hii timu yangu Dagma tafadhali nene ni monire mangihokera as their own image yes Dagma muture mwe sawa Dagma ni moke wega pio no mere ni nyona ni mateithagia andu aria matarehoka na tumigunda ni gwitoka mugunda twende Dagma tuingia Platinum